Kawai keterok kabala subajur di ki arteli ki seng bhalang balakit iki barjela kala syapan paidin biang syakaju kejaka bakalawan kata sya asam hadin ki seng bhalang bakentup ya kamiglai people social organization women's wing bat ke riboy youth organization kila yu abat ya ka surok ba ha umran riboy district ha ka arpu praterik nailor. Ketika terok kebetulan new number AS not iwe isi new sao pranyo kelakit haduk kat prangut bat kentai bat cenderang hapok jongka. Da kajing temu ban penpoyi ki syakashnong mau nong Stone West Castle District. Kat kum gakong M1 yang Presiden Kamiglai People Social Organization bat ubak bayate lang lapang Presiden Kariboy Youth Organization kilo ang bekite ki barjala kim shimladon satya ki kot pensisha beki yo abor nak tanat leba bat kedi ka kamram joko tanat ban pej benya bat khangi ke bakum kitei amban ailat bekin rungkat bekimon hapok kejela Meglaya. Ubak bayate lang lapang ulaban rapru bementai kita ki barjela an penpaidin biang yeki syaka jaka bekilawan. Dapat kaki konflik kalau kau, dan ayo ya kene ke kubur. Lepas ini ki non tribal kepada ki barjela, kawan atau akam, banwan dibas risiko konflik di dunia begini. Jadi, kali panggila banknya panggila cek ikut kisah rukim biang. Nadu ki ID, nadu ikut kisah ba kindek cerita jaka ba kindek tray. Jadi panggil ayo banyak sini yang kita kerja ni, nak yang sini kita orang pandai kita kerja ban bingkre, nak yang jong CM Chief Minister, ujungi kontrak sama. Tendrai ka basusi bagi tolong apa? Nanti panggil cek ikut Islam, gincem UI ikut kita biang. Tendrai namar kita ni kum hakani ka jelam di kali aku jungi, kamtam hakani ka rikasitnya aku jungi. Kepangilan dia kata kasih cedil, kedai kata ka jaga kepada jong kita ki red fight ndrai la kum kini ki bunki barjela ki nyok banwan rung kli akan ka jela ka jungi ke barja ya kan ka jela ka jungi borok we kum bangi I hadu mentaro wat ka sensus jong ki tribal ba ki non tribal ro kalajan makan jo ndrai la kini kinwan buhai se banwan buhai kini la kinwan tre la kinwan rung kini rem ki jing kip ki babiang kan ikut islah ki babiang kan di permission ki babiang ke banja ya kini ka jela ka jungi kani kebetulan condition ro nang I kejing sak penyap jinglek dan bor de kibar jelaban penyap I kasih kejingi denre kum samantaro nang I isu kebetulan hapok jong ini truk ki bangayo di mentah ki melalui kum bakar prangut hang ni yong bandai kita sport nong soin mau kamta kata ka program ke jong Chief Minister denre ngi nak yang jong kaseng Riboy Youth Organization RBYO bat ka MPSO ngi lang ni ni pendrem jor ya kum kini ki jai breu ki banwan ra ya kini ki berjelas kini ka jelas ka sini kamtam kum nang te na po sikit nang tero dan ki point kumno kini ki banyak nang te kan ki ko isla ki babiang kumno nang tero kila ban pelai ya kini ki berjelas nak tiga jaka ade bangili ban kili nani ki ngila ban kili kumno pilai nang te yong banang te la susu dah ka bisa lai cepat tengka denre nak yang kejuki ki ong kemudian ke checking kila pelai nya ini denre nak yang kejuki mana jor ya kino ki kontraktor lane ya kino ki riu cement lane ya company lane ya brew sarkar ki MLA bat baro ki minister ba kimdei ban le don bor komni kimdei ban warra iki barjela kem ki kot islah ki babiang de nakaliang utina kami kalau kaji mana ba ya ki weiru ki ba ladangin lap yang season kemot nakaliang kajingi keseng bro arti kesengi juga FPSO bat ka RWO ngin saya cikman ban ngin le ka kam ni nakaliang keseng atli keseng juga MPSO bat RBYO menta kasi aku praterik jong niu penai September niyo ban ban kini kali hangi apa umran tadi ba kini ketrok kakit kini ki barjela ki bawan banwan training ngimtip su kata nomor habang ikli ki ong na bakilayo ta permission ka bakinwan hangi na beta kata program jong UCM ya hadian bang kancing lit toket jungi hapo SP office hapo infiltration ki ong bangim don jingtip kum kata kapawan ya hadian nang tu pada ngilafun hapo the labor department bat nak labor department ru ki ong bangim don jingtip de kumno kini ki ong banwan rung hang ni bat kumno ba hamkat hamsla kila banwan rung kena kalian kini kita ngarti banjur bakum kini ki jaj kimde shu banwan rung bat nak department bapher ka department concern kadai ban tip bat kadai ban check penya ban tai bakum kini kijaj bakim dek syo banwan rung katoman hangni apo halia no pai singi government bat ngi nakaliang jong ki arseng hi ngin penpai no sisundon hi gani ka truk ba kan pai biang no sport asam bat ba ngin budin hiro ba hadu ba kan poi sport asam bat antang sapa sange no